durante tantos séculos vendéronnos que o noso país, que Galiza era sumisa, que Galiza era dócil, que Galiza era resignada, que só se emigraba, que non sabíamos facer nada e que por nós mesmos non valíamos para nada. E precisamente hai momentos históricos de Galiza, episodios heroicos que merecen ser postos sobre a mesa, que merecen deitar luz sobre tanto negro que houbo no pasado. E deses momentos históricos, este é un deles. A represión que sofriron os nosos compatriotas, os nosos veciños e veciñas de Viveiro e todos os compatriotas da Galiza inteira durante os anos do franquismo. Ese precisamente foi un dos momentos negros da historia do Estado español, pero sobre todo da historia negra de Galiza que nos quixeron roubar e que nos quixeron sacar dos nosos miolos.